awak ngagai bala kita awak nemu nama otai kada kerja kita ada mau kada do teme. Oke, jadi itu kita paling ngagai JJ, ulian nunjuk ke JJ. Kita meda anu dulu lah kita meda oke, jadi keterubah tu kelas hanya renewal marriage atau ke bala kita ke dia sudah jago dalam Melayu membaharui atau ke ngagak kaul terbaru dalam laki bini nah. Artinya kita nya gawak berdiri lagi sama bini kita ada kabulai ke lebih dalam bisi kelas. Kelas oke arti kita nya tu dah lama-lama dan nemu arti rong bilik ndak bekenya. Kelas Kristian tu ada dalam rong bilik ya layan mimit hari kini cara kita ngadu ke rong bilik anti kita nya hari keluarga lama kita. Jadinya ketujuh kelas tu. Jadi nanti bisa bala kita itu bisa kanggau kena nemu agi uliah kini. Agi uliah kelas apa stai ini? Nanti semak ke bala besi kau. Tahu ke Dudila. Dudila. Okey ya. Jadi di bala terbisi kau Dudila. Kita tahun baru tahun 2023 kita nak merangsang bala dalam belaraban kita belajar. Bukan aku nak nyebutnya belajar. Nanti mana ada dengar. Tahu kita nya dekat nemu atur dalam orang bilik Kristian te mana. Nya tete dekat di padah kita ngagai balau. Ngagai balau te udah dari itu teruskan pengawak kita nya. Okey, yang kedua, JJ. Coming soon. Engkau ya kah? 29 tahun. Oh, lepasnya sama dalam city. Selain kembali ke engkau yang banyak kediri ya. Okey, 29 dari bulan inilah bala kita biar arba baru. Biar arba baru antara bala youth tu kenya kita bisa gempuruk di gereja tu Okey, bergulai engkau sehari kampung play ya. Jadi 29 dari bulan jam malam. Okey, jam pukul 8 malam 29 dari bulan tinda salah ingat korin 6 ya. Hari 6 29 dari bulan kita bisa gempuruk ngage nembi arba baru dari itu bagi gereja kita bergulai ngora bukai. Jadi kita merangsang balan mea data itu awak kita bisa berkelalang orang, bertemu orang, belajar lebih dalam lagi dalam pengawal hidup sebagai seorang Kristian. Jadi kita merangsang apa indai, ingat apa indai tanggung jawab kita kapai kita ngasuh bala anak kita, bala ucuk kita kini. Data kita 29 dari bulan malam. Hari 6, malam berenam. Berarti kenya hari itu 15 hari bulan, hari itu 16 hari bulan. 2 minggu tiga datai. Ingat hitung 2 minggu. Tidak ingat kali bulan. 2 minggu punya. Kita datai kita ke. Anjung balana, anjung bala kita yo. Kunanmu tu bisa terbuka. Ngagai terbuka kita nanmu. Terbuka terbuka ngagai bala terbuka ya. Siapa-siapa kita rindu bergulai dari itu. Ingat 29 dari bulan pukul 8 malam. 6 pukul 8 dari itu. Pukul 7.30 ben ada dari itu. Lepas disiplin mesti guna man. Lebih ke balan biar arbak baru. Okey. Kayaknya dia berapa 9 dari bulan. JJ. Bawa bekal selama kita yang merangsang minggu tu tadi pama bala kami rindu kumpul sampai hari 3 tu tadi. Lepas nanti kita bisa mayu lagi bala kita bersemangat lagi. Kita ngasai ke Tuhan memedak keyakinan kita, kerinduan nanti kita punya bersampai. Jadi kita merangsang bala datang itu. Aku ngelalu ke aman-aman bala ketuai. Tu hari secara pribadi aku tu nyebut aku ngelalu ke aman bala ketuai pilihanan, ketuai house group. Lapan tanggung jawab kita yang jadi ketuai house group atau ketuai pelayanan itu. Ukai setakat kita yang ngiring, ukai kita yang ngerja pengawal lebuh maya pengawal tidak tur kita.
atau ke schedule atau ke plan dekat kita. Tang kita nya sebelumnya kita magap harus bersampai ke pelayanan kita tempo. Jadi aku merangsang amat nang kita yang ngasai ke indah kubun kekadangnya lembau sama kakare aku gitu. Dia berturun tu penyuka sejam berarti itu. Nanti kita memberi jadi siti tabiat kita, siti tabiat kita kita ngerja, ndak kan tu berasai. Ndak kan nyingkang terubah sama lembau. Tapi lah kita udah nyingkang, kita bisa pemeransang. Jadi kemeransang semua bala kita ketua. Ndak semua kita belum sampai, sudah pasti dah cukup belum sampai. Itu mengai bersampai ya. Hingga bakaku belakaku selalu menadai bersampai. Bukan enggak kita beri kenya. Tang siti dia pinta lagi bala kita. Bagi aku namanya secara fisikal kita, secara moral kita beri support mana amat gagal medak bala datai yo jalan ke merangsang bala datai. Okey, jadi nyingat malam pukul 8 hari 3. Okey, hari 5 ngagai bala house group kita endang lalu ke bala house group bisi ngadu ke pengawak bala penadai bertanya ngagai gereja. Dini house group dina Jawa belah kita. Okay, nama kelima. Oh tu bertugas, tu dah lain mimit cerita juga kau bala bertugas hari lande jadi kita mila grup nak. Bukan. Jadi kita adol lah. Adol ngoribar ya. Tapi ini apa? Jadi kita bertugas. Kemarin kan ada boleh bertugas. Jadi lemah itu dah baduk lagi program kita bertugas baduk kita servis. Keenam. Okey, jadi kita ngelalu kah lebih kita nemu malam tadi duk kena ke-15 hari bulan besi temuai kita palak bakal palaku lah sama burak kemudian. Jadi begulai duduk aja kau aku kembali bakayam. Okey, kita ngelalu kau welcome Reverend Elvin, we welcome you to join our service. So thank you for the night. That night also. Jadi kita yang lalu ke yang meri perangsang kita bakal mai kemarin pagi tu megaya dekat kunci kita meri perangsang. Jadi ya tu datang dari menua Norway. Jauh datang harinya. Ya merangsang kita, jadi kita perangsang mega lebih mai orang datang kita. So kita yang lalu ke lagi dah. Jadi ngoto kita yaram kita sama berdiri. Dan nyerahkan mayat ke Tuhan dulu. Wakala ta'ala te bekerja pada tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhan terkelola kami di dalam nama Yesus kami ngelalu kenuan. Indah jago nama dah bedau kami gempuruk non nang bisik di tengah kami. Nyak jago nuan Tuhan nyalai kami nemu. Tang semina kreto kami sampai ke Wakro Kudus nuan. Nego secara pribadi. Nego hati kami, buka pintu roh Tuhan apa kami Tuhan. Mesti nyemak kata buskai dia besi ngenusah kami ngelembau ke kami. Jika ngelimpang kami ada jalan kebenaran Tuhan pagi itu dalam nama Tuhan Yesus kami muai kami ngelesai kami ngelalu ke Tuhan amat bekerja dalam penghidup kami. Indah lebuh maya kami nyembah Tuhan. Lebuh maya kami muji Tuhan. Tuhan terima lagu sembah lagu puji terbaik demi Tuhan. Awak lagu sembah lagu pujinya lagi Allah Taala Siti pemberi hari kami, Siti pemberi secara pribadi kami ke Tuhan. Awak kaya te bebau rengut Tuhan. Alun Tuhan rindu gagah terima persembahan hari demi Tuhan. Lebuh Tuhan rindu terima saja dia kami ngasai ke pengasihan Tuhan dekat lecurah atas cara pribadi, cara keluarga, cara gereja, cara menua kami. Alun nuan dekat bertakta, nuan dekat bekerja, alun nuan dekat kerja pengawat cukup luar biasa. Tiap-tiap ikut kami. Awak kami Tuhan nemu. Tuhan tersembahnya Allah ti hidup. Allah Abraham, Allah Isaac, Allah Maya. Tuhan kami nemu cari nuan ti bekerja. Pemanah nuan ti bekerja. Indah Tuhan kami nyerah ke lepas jago nuan ditibar ke lagi. Lepas menjago nuan berkunci ke lagi. Jago nuan siti terjadi ke perangsang kami. Ngangkat nyungkat penghidup kami pengharap kami wak kami lebih dalam lagi lebih kami bersedia lagi nempuh utai dari dunia tu nempuh utai dari segala tenang mana jadi kang lembau ke kami dengan limpang kami dari jalan nuan jalan jago nuan dan menjadi ketenggau lalau singkang penghidup kami nemu Tuhan nun Allah
patut disembah, Allah patut dipuji. Jalai kami ngelempai manggai pagi itu ngejarinuan. Di dalam nama Yesus kami bersampi. Amen. Seberau kita start aku kat mic kita sama ninga jakuk Tuhan hari 1 Timothy 1 ayat 12 hingga 14. Aku mari terima kasih ngagai Jesus Kristus Tuhan kita ke udah mari aku pengering laban ya udah ngira aku tetap hati lalu udah ngeletak aku bekerja kaya tajapan aku dulu menya udah bejaku busung labannya lalu ya udah merinsak kaya tang dia to aku udah boleh pengasih laban lebuh mayanya subah aku nadaya nemu tai laban aku api narap Tuhan kita lalu nuang ke pengasih yang ngagai aku lalu mari pengarap ngau pengrindu di dalam Jesus Kristus kita datai itu kita barito kita datai ngau hati berterima kasih ngagai Tuhan amen laban Tuhan udah mari pengasih pengerian ngagai kita amen. Terus
Jesus Tuhan mana, lalu kami tetap nyembah Tuhan. Kami datai begulai ngau semua rabat, semua ciptaan datai sujud bak Tuhan, lalu madah Tuhan patut menerima semua sembah. Tuhan patut menerima semua puji. Patut menuan disembah. Acara dirimu aram kitai
kita ngangkat nyawa kita ngangkat nyawa kita ngagai Tuhan. Kita mari terima kasih ngagai Tuhan, kita mari puji kita ngagai Tuhan, kita mari sembah kita ngagai Tuhan. Namanya patut dipuji, ya patut disembah. Come on church, let's do this. Semua orang ngau cara dirimu, kita buka nyawa kita, kita mari sab suara kita. Jesus, thank you Jesus. Jesus, kau patut dipuji, patut disembah. Patut dimuliakan. Kami beri semua puji, semua nyembah ngagai Nuan siku aja. Dapat Nuan Jesus bat tengah-tengah semua tai. Nadai orang bukai Nuan Jesus aja bat tengah semua tai. Everything exists for your glory. Semua tai bisi ketegang mulia Nuan. Tuhan Jesus ngambil tempat keturun Bapa penghidup kami. Take your rightful place and take the priority place in our lives, Jesus. Nombor depan semuanya, nombor tengah semuanya, nombor sifat semuanya. Narai ti kebuka, narai batunya tu uli. Jesus nuan batengah, nuan bisi bas muatinya di. Jesus nuan batengah semua ya. Batengah semua ya. Kita sama nyebut kayak Jesus. Jesus batengah semua ya. Jesus batengah
Jesus ba tengah semua ya. Jesus ba tengah semua ya. Jesus ba tengah semua ya. Hari pun sampai penghujung, segenap mina semina Tuhan Jesus. Jesus nadai dikebuka, nadai badunya tuuli. Jesus Tuhan batengah, Tuhan bisi pas wati nyari. Jesus Tuhan batengah semua ya. Batengah semua ya. Jesus batengah penghidup kami. Jesus batengah penghidupku. Jesus batengah penghidupku. Hari pun natai penghujung, segenap minang semina Tuhan Jesus. Jesus bukan, nadai batunya tuuli. Jesus batengah, Tuhan bisi pas wati nyari. Jesus nadai dikebukai, nadai dikebuka. Nothing else matters. Nadai badunya tuuli. Jesus Tuhan batengah, Tuhan bisi pas wati nyari. Jesus Tuhan batengah semua ya. Batengah semua ya. Batengah semua ya. Batengah semua ya. Hati-hatiku kesenang, Jesus Tuhan batengah, nang spinan Tuhan, nang seminan Tuhan. Hati-hatiku kesenang, Jesus Tuhan batengah, nang spinan Tuhan, nang seminan Tuhan. Hati-hatiku kesenang, Jesus Tuhan batengah, nang spinan Tuhan, nang seminan Tuhan. Hati-hatiku kesenang, Jesus Tuhan batengah, nang spinan Tuhan, nang seminan Tuhan. Jesus batengah gerejawan. Jesus be the center of your church. Jesus batengah gerejawan. Semua dekat bersuka. Semua dekat bersuka. Semua gila dekat aku Tuhan Jesus. Semua dekat bersuka.
Nama Narai Tuhan. tiga buka, Ya Tuhan. narai batunya turi. Jesus bandanya, ambisi baswatinya di Jesus batengah semuanya, batengah semuanya. Amen. Nama Tuhan Yesus, Nuan bak tengah semuanya Tuhan. Nuan bak tengah-tengah penghidup kami, Nuan bak tengah-tengah gereja kami, Nuan bak tengah-tengah ruang bilik kami Tuhan Yesus. Nuan bak tengah-tengah menua kami Tuhan. Nuan mah, oh Nuan mah semuanya Tuhan. Jesus, terima kasih. Terima kasih kepemanah Nuan. Kami merik puji, kami merik basa, kami merik mulia semina ngagai Tuhan Yesus iku aja. Dalam nama Payana Roh Kudus kami dah sampai. Semuanya buat amen, 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 amen. Kebiar dari ngagai Tuhan. Haleluya. Oke, aram kita duduk. Amen. Engkau tu kita dekat ngelalu ke semua bala anak-anak kita ngagai Children Church. Sidak tinggal ngagai Children Church. We invite you to come forward. Yes, wow. Ya, bala ucuk. Come, ucuk, come kita. Ya. Amen. Kita sampai ke tiap ikut bala anak kita. It's so good to see all of them to come forward. Begulai ngocigo tidak ya. Amen. Amen. Okey, tempik jaring ngege bala anak kita datang ke mua kita. Haleluya. Amen, amen, amen. Tuhan Yesus ku bersampai ke tiap ikut bala anak Tuhan. Inasi lebih sidak ngege Children Church. Sampai aku Tuhan awak ke nuan berkat tiap ikut sidak ya. Oh nuan merik penemu dalam ngagai cigu sidak ya Tuhan Yesus kena ngajal ngiring nampak ngagak tiap ikut bala anak kami Tuhan. Lalu anak kami dekat nangi ngasi kenuan. Lepas tidak bertumbuh besar Tuhan. Oh berkat tiba limpah dekenatai ke ngagai tiap ikut sidak ya. Urapan baru megak datang ngagai tiap cigu tik ngajar sidak Tuhan. Lalu titik pada seterusnya tanya di bak penghidup anak-anak kami ngau semua bala pengajar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Payana ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semuanya buat amen. Wow, bye-bye. Amen. Tuhan kita badas. Belama-lamanya Tuhan kita badas. Amen. Pemadas Tuhan ngau kita yang ngemai bakiah kita. Okay, bakiah ti lama. Okay, bakiah ti cukup lama berkelalang aku. Ya, lebih maya aku tigawa ba Asian Outreach kelia 13 tahun aku berkelalang ngau Reverend Irvin. Okay, lalu sampai ke Sarito. Ya, artinya lebih hari 30 tahun sudah berkelalang ya. Lalu cukup berberkat diberkat ngau pelanannya. Lalu ngau pihak megak ngau kawal kami. Amen. So we indeed so privileged and to have Reverend Irvin with us. In fact, I know Irvin more than 30 years already. More than 30 years. Those days when I was working with Asian Outreach and we worked together and until today. Well, just to, in fact, for the first 10 years when we planned this church, Asia Link are the one that support me. Okay, so I'm forever really grateful for them. Ya, so bala gereja kita megak. So kita berterima kasih ngagai Tuhan, laban Tuhan kita badas. Without further ado, I want to invite Irvin to come forward and to share with us. Amen. Ya, cukup berpengalaman dekenak Tuhan di merata dunia.
Okay, numuah kau taiti kerja Tuhan bak menua Norway din lalu pihak megak bak nol bukai. Lalu planannya megak terus menua China sampai ke dia tu laban dia tu nyen menua oleh di tu jage. Okay, laban ke Tegal tanya tangga Tuhan ngena ya. I'm just sharing with them your experience a little bit, you know. All the good things, bro. Okay. It's always good to come back and visit you here in Kuching. Lalu cukup manah gagati oleh nemuai ngagi kita bab menua Kuching dito. First time I was here in Borneo was 36 years ago. Keterubah ya datang ngagi menua Borneo dito ianya 36 tahun ti kedulu. I've traveled a lot. I'm becoming an old man. Lalu ya traveling dia udah now lalu dia tu ianya udah jadi orang ketua dia tu. But age is just a number. Tang umurnya nya semina angka ya ja lah, semina umur ya ja. And when you think of how old God is, then we are very young, all of us. Lalu lebuh kita berundi yang belum mati ke berapa tuainya Tuhan kita. Oh, kita itu biak, kita itu dah. I have something important on my heart today. Lalu pagi itu aku bisik namanya pesan dah diberi Allah Taala dalam hati aku. And I will try to make it brief. Lalu aku nak uleh ngong lansa ya. When you go to the first verse in the Bible, Lebuh kita keterubah ya, maca lekajaku Tuhan bab ti keterubah ya bab pemungkau. in the beginning, Ari pun God created the heavens and the earth. Tuhan ngagak serga ngau dunia. I don't know if you realize how big the universe is. Aku nak nemu ada ke kita faham berapa besarnya dunia kita itu. There are billions of stars in our galaxy. Lalu berbilion-bilion bintang ba langit deden. But there are billions of galaxies out there. Lalu pihak mega ngau angkasa di luar din berbilion-bilion lagi mega. If God had divided out the property, Enti Tuhannya magi semua harta ya. every man on this planet could have 50 to 100 galaxies. Tiap iko orang mensia tibak dunia tu nyangka bisik 50-100 ite angkasa dunia luar empu kita. You would all be huge landowners in the universe. Landowners. Lalu kita itu orang terbempu menua tanah bab menua tu. So when God created, how did he do it? Lalu lebuh Tuhan ngagak berkeni kia ngagak dunia menua kita. We read in the Bible, he created by the power of his word. Lalu ia madah ngagak lekajako ia yang ngagak dunia tu ngau kuasa lekajako ia. God spoke the worlds into being. Lalu Tuhan berjako lalu dunia jadi. And when he had created it all, Lalu dah yang ngagak semua. he looked at it and said, I am Lord of all this. Lalu lebuh yang medak semua tergagak yang nyebut aku mah Tuhan ngagak semua utai ketuk utai tu. Then he created the small blue planet. Lalu udahnya yang ngagak siti ianya planet ti biru. We call it the earth. Lalu kita ngumaya tanah atau ke dunia kita itu. And he said, I am Lord of the earth. Lalu yang madah aku tu jadi ke Tuhan ngagak dunia kita itu. And when you read the first chapter in the Bible, you Lalu see lebuh kita maca lekajakok terubah ya Bible. that he created plants and Lalu- fish and birds and animals. Lalu yang ngagak semua utai baka kayu, baka ikan, burung semua utainya. And he said, I'm Lord of all this. Lalu yang nyebut aku nyadi ke Allah Ta'ala semua utai itu. But then he did something amazing. Lalu udahnya ia ngerja utai tik ngaliat kati. He decided to create man. Lalu ia mutus kerundi yang dekat ngagak mensia. And then we read, he created man in his
image. Lalu lekat jako Tuhan madah, ya nampak ngagak kita manusia nitiah kecurak gamalnya. What does that mean? Namartinya dah. In his image. Nitiah kecurak gamalnya. That means that he created man as a small creator. Erti jakonya, ya ngagak manusia, jadi manusia ti pengagak ya ti mian. Do you realize you are a creator? Ada ke kita faham nemu itu tiap ikut kita manusia tu orang megak pengagak utai. Let's check it out. Awak ke kita ngeciak utainya, meresau utainya. How many of you have ever made somebody else happy? Berapa ikut kita ini tu udah ngagak orang bukai happy, gagal. Oh, just a few. Kak mimian aja udah kita. How many of you have made somebody else sad? Berapa ikut bala kita ini tu udah bisa kalau ngagak orang bukai tu sahati dah. Just a few hands. The rest of you are liars. Semina mimian aja diangkat ke ya kebukainya bulanya dah. You are a creator. Kita itu ianya pengagak. There are internal footprints on this in eternity because you have lived. Lalu bisa tempat tapak kaki kita baknul kita kehidup. And as a creator, you are created for fellowship. Lalu sebagai orang ti digagak oleh Tuhan, kita itu digagak awak ke bisa kawal ngapangandiri. God gave you freedom. Tuhan beri kita kebebasan. And freedom means you can say yes or no. Lalu artinya kau kebebasan kita boleh nyebut ya atau kengai. Then God looked at all he had created. Lalu udahnya Tuhan medak semua utek udah digagak ya. He said, I'm Lord of it all. Aku tu ari atas semua. But then he comes to you. Udahnya datang lagi kita manusia. And then he asks you a question. Lalu ya nanya jakut tanya tu. Will you let me be Lord in your life? Oleh kenuan ngasuh aku nyadi ke Tuhan, ngau Tuhan bak penghidup nuan. He has to ask you. Ya Tuhan ti pengagak kita nanya kita. Why? Nama kebuah. Because you are created in his image. Laban kita itu digagak di tempat nitiah kecurak gamal ya. Therefore he cannot force you. Nyak kebuah ya na oleh maksa He can kita. only invite you. Ya semina oleh ngelalu ke kita. If he who is the Lord of the universe Dia ti pengagak semua dunia angkasa tu. can only be Lord in your life if you invite him. Semina oleh nyadi ke Tuhan ngetuan penghidup kita enti kita ngelalu ke atamak ngagai penghidup kita. And you have the power to say, yes, Lord. Lalu kita bisa kuasa nyebut au Tuhan. Or you can say, no, thank you, Lord. Lalu tahu ke kita oleh nyebut utai teman satu. Oh ngai, terima kasih ngai aku. And if you say no, Tentu si kita nyebut ngai, God will respect your no. Tuhan megak bebasa ke lekajaku ngainya. He will never use force on you. Lalu ya nak sekali-kali maksa bak penghidup nuan. He will come and plead with you. Lalu Tuhannya ngau naka uliah ngansa nuan datai He will ngagaya. call you. Ngangau ke nuan. He will ask you again. Lalu ya nanya nuan baru. But he will never use force on you. Tang ya nak sekali-kali ngena lekajaku paksa ngagi kita. But then we read the tragic story in the Bible. Lalu kita baca lekajaku sidak te Adam and Eve said no. ya orang te berdosa ianya Adam ngo awa nyebut na atau kengai. They lost relationship with God. Lalu keteganya sidak ia lenyau kawul ngau Allah Taala. They lost relationship with one another. Lalu keteganya sidak ia lenyau kawul ngau pangan diri. We call it the fall of man. Lalu kita nyebut tu ianya pengelabuh manusia. And most Christians understand this. Lalu mayu tu ketebal lagi orang Kristian nemu cerita tu. But there's something else happened that I think many Christians don't quite understand. Tang bicik dah utai nyadi. Lalu mayu nak orang Kristian nak tentu nemu tai tu. When man said no to God, Lebuh manusia nyebut ngai atau ngai ngagai Tuhan. he became citizen of a kingdom. Lalu sidak ya nyadi ke rakyat sitik perintah. A spiritual kingdom. Perintah terkumai ke perintah rohani. A kingdom that belongs
to the devil. Lalu perintah ia dikuasa oleh setan. And in Matthew 12:26, Lalu bab Matius 12 ayat ke-26, there is a story where Jesus cast out some evil spirit. lalu dito bisik cerita alai Tuhan Jesus di muru antu bak penghidup orang. And some of the Pharisees that they discussed, by what authority he did this. Lalu sekedak bala Farisi bertanya, ngau kuasa nama tidak kena ya. And some of them said, it's by Beelzebul he cast out demons. Lalu sekedak orang nyebut, oh nyangkanya ngena kuasa bersebut, ya kena yang muru antunya. But Jesus confronted their thinking. Tang Tuhan Jesus betungak mua ngau buah rundiang sidaenya. And in verse 25 we read, Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. Matthew 6. 25. Matthew 6:25. Matthew 12. 12. Ba Matthew 12 ayat ke-25 berjakuk ke pasal utai 1. Okay, Jesus nemu peraga mati sidak lalu kok ya berjakuk ngau sidak sebarang menua tik berbagi bangsa lalu belayak beripiah ngelaban pengandiri tentu dekat rusak sebarang negeri tau ke orang diri sebiliak tik beripiah ngelaban diri empu tentu nak oleh tan lama. But if Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? Nya alai ente raban sebengkah beripiah ngelaban pangan dalam perintah setan, artinya ia udah berbagi lalu ia tentu enak oleh tahan lama. But if I drive out demons by the Spirit of God, then God's kingdom has come to you. Tang ente akunya muru antu ngena nama Tuhan, erti jakuknya perintah Tuhan, perintah Allah Taala datai bak nuan. Let's look at this. Lalu awak ke kita mereniang utai tahu. Jesus describes that there are two kingdoms, Jesus nerang ka bisik dua itik perintah, two spiritual kingdoms. dua itik perintah dalam roh, The kingdom of the world perintah dunia, and the kingdom of God. lalu perintah Allah Taala. Jesus says the kingdom of the world belongs to the devil. Jesus madah perintah dunia tu dempu oleh setan. Do you remember when Jesus was tempted in the wilderness? Adakah kita agak ingat lebuh Tuhan Jesusnya menua puang lebuh ya diuji? In Matthew 4, Bak Matthew bab keempat. then the devil took Jesus up on a high mountain. Lalu udahnya setannya lalu ngemai Tuhan Jesus bak tucung bukit. In Matthew 4:9. Bak Matthew 4 ayat ke-9. And the devil said to Jesus, all this will I give unto you. Lalu dia setannya madah ngagai Tuhan Jesus. Semua utai tu terpedak nuan tu dekat deberi aku ngagai nuan. If you fall down and worship me. Entik nuan bersugang lalu nyembah aku. Jesus did not say to him, that doesn't belong to you. Jesus nak nyebut utainya ngagaya oh nya okay empu nuan. Because it belonged to the devil. Labannya dempu oleh setan. How did the devil get it? Bekeni ke setannya ngambil kuasanya. You see, originally it was put under Adam and Eve. Lalu ba pemulaannya nya entik ni tiak deberi ngagi Adam ngawa. When they submitted to the devil, Tang- everything they belonged became the devil's. Tang lebuah sidak ya nyerah ke dempu ngagi setan. Semua utai ke dempu sidak ya dipengik setan magang. So the devil is the king. Lalu setannya tiknya di keraja sidak. But you know, every kingdom operates by different laws. Lalu kita nemu dalam setiap perintah tu sidak yang jadi ngena adat. I come from the country of Norway, Ya datai dari menua Norway. and we have laws, Norwegian laws. Lalu bak Norwegian sidak megak bisi adat, bisi atul, ianya atul menua Norway.
When I come here to East Malaysia, Lalu lebuh kum kita nemuai tu ngagai Sarawak kita. you have laws, but they're different from the laws back home. Lalu kita megak bisi atul, kita megak bisi adat tang nak sebakal ngau kami dedin. And what are the laws Lalu nama adat tu atau keatul tu in the kingdom of the world? dalam perintah dunia tu dah. If you want something, Entik kita dekat bempu utainya, take it. ambil utainya. You can steal. Nuan oleh curi, Who cares? siapa peduli? You can cheat on taxes. Lalu nuan oleh nipu indah ba cukai, You don't have to be honest. nuan nak ibu terus terang. If somebody mistreats you, Lalu entik orangnya nak badas ngonuan, cut them off. lalu putus ke kawal nuan ngoya. Turn bitter at them. Lalu awak kan nuan pedia sakti mengawya. If somebody hate you, Lalu entik orangnya benci ke nuan. you can hate them back. Nuan megak oleh benci ke ya. If somebody hits you on one cheek, Entik orangnya mukut sepiak kuyuk nuan. hit back. Lalu nuan oleh mukut ya megak. If you want up, climb on others. Lalu entik nuan nak tinggi lagi nikik tangak. Just look after yourself. Lalu awak ke second. Look after yourself. Lalu nuan ngemata ke diri empu aja. And if you ask King the devil, how should I live? Lalu nuan nanya raja sitannya bekeni ke cara aku hidup. King devil will say, do what you feel like. Raja sitannya nyebut teman satu kerja aja nama pengasai terdekat kerjaan wan. Do whatever you think is fun. Nak kerja nama aja otak kerkumai nuan ti oleh menghibur ke Do nuan. whatever you think will benefit you. Kerja nama otak ti nguntung ke nuan. The laws of the kingdom of the world. Nya mah adat atul dunia tu. Isn't that how people are living? Adakah bekenya cara manusia hidup bak dunia tu? What's the future of that kingdom? Lalu nama masa depan perintahnya dah. That's eternal separation from God. So masa depannya ianya sidak ia dibagi hari kerajaan Tuhan ti kekal belamanya. And when people are citizens of this kingdom, Lalu lebuah orangnya nyadi ke rakyat menuanya. and they live according to the laws of that kingdom, Lalu sidak ia hidup ni tiak adat atul menuanya. what are the results? Lalu nama hasilnya Suffering, pemedias, despair, pemerintah. exploitation, Lalu sidak ia ngambil uliah ba orang. poverty, Merintah papal. corruption, Lalu pihak mega corruption. Makai suap, war, berperang, divorce, sara, hopelessness. lalu nadai penyadi. Do you see some of this in society today? Adakah kita terpedak ke utai tu nyadi bah menua kita itu? I remember many years ago, Aku agak ingat berapa tahun tiku dah. my son, who was 17 years old at the time, Lalu mayanya anaknya umurnya 17 tahun. he was born and raised in Norway, Lalu ia dihidup di Kemesai ke di bab menua Norway din. and he got to travel with me for 3 months in Asia. Lalu ia beguk ngau aku 3 bulan berjalai bab menua Asia tu. Some friends had paid his ticket Lalu bakiah kami mayal tiket kia. because for the first time he could travel with his dad instead of saying bye-bye to dad. Lalu nyak keterubah ya tulis ngau dedi ya ari ya ti nyebut bye-bye ngagage And dedi I ya. wanted to show him something he had never seen before. Lalu aku ngayan ngagaya utai kena kalak de pedak ya bab menua Norway We dia. came to Manila, Lalu mayanya sida ngage menua Manila. and I wanted to take him to a place called Smoky Mountain. Lalu bak Manila dia ya bak Nual City terkumai Smoky Mountain. It was a garbage dump. Erti jakoknya ianya Nual orang ngengkah sampah ti nyudah bergunung ba bukit udah. It was huge. Lalu nyak besar nal. And they called it Smoky Mountain because it was burning all the time. Lalu sida ingumainya Smoky Mountain retinya bukit ti berasap labannya megah berasap lama. On top of that garbage dump
Ari people lived. Ari bak tujuan bukit sampahnya dia orang tidiau. They had built small huts of garbage they had found. Lalu sida ya ngaga rumah sida ya ngena sampah tidak temu sida ya. Their mothers gave birth to their children. Lalu dia mah balai nai sida etik ngada kana sida ya. There was a little river running by, Lalu bisik sungai nak jauh harinya. and I couldn't see where the garbage dump stopped and the river began. Lalu aku nak nemu dini nol namanya sampahnya puntul dia. Lalu airnya terus Children were berjalan. swimming there. Lalu dia mabala nemiyak ti mani nyemerai. And the men worked. Whenever a truck dumped garbage, they swarmed like ants to find things they could pick up and sell. Lalu lebuh maya orang ti pengumpul urasnya. Okay, datai lalu muai uras ke kia. Dia orang ti dia nyon bakas semut. Sida engiga otai uliah dia. The stench was horrible. Lalu bau ya cukup kuat amat. And I watched my son. Lalu bak mayanya aku merhatikan anak He had aku. never seen anything like it before. Ya anak kalak medak utai teban satu. And when he looked at it, Lalu lebuh yang mereniang utainya. I could see that the muscles in his face started quivering. Lalu dia aku medak muayanya belabuh kebut. I could see tears in his eyes. Lalu dia aku medak air mata labuh hari mata ya. And he looked at me and he said, "Dad, this is not true. Lalu ya mada apai utai tu nak betul nak amat. This can't be, Lord." Utai tu nak patut nyadi bakatu. But Smoky Mountain isn't that bad. Tang bukit berasapnya nak gak tentu jahit nal. I could take you to many worse places. Aku leh ngemai kita ngagai tempat tik jahit tik pedis age arinya. And I did. My son reminded me just recently. Lalu aku ngerjanya pin lama tik dah anak aku nyak ngingat kaku. That after that I took him to places that was much worse. Laban udahnya aku ngemai yang ngagai tempat si tik pedis age arinya. I understand. Aku faham utainya. When people look at all the poverty and the war and the suffering in the world, Lebuh orang medak pemerintah, lebuh orang medak perang tik nyadi, utai tik pedis. they ask the question, how can there be a good God? Lalu sida nanya jakut tanya mesatu, bekenikah bisa Allah Taala tik badas? You Christians talk about a loving God. Nuan Kristian berjakut ke pasal Allah Taala tik penuh ngau perino. How can a loving God create such a world? Bekenikah Allah Taala tik penuh ngau perino ngagak dunia tebensanya. Have you ever thought that question? Adakah kita kalak bertanya ke pasal jakut tanya tebakannya? Have you ever heard that question? Adakah kita kalak ninga jakut tanya mensanya? The problem is the question is wrong. Lalu penanggul ya jakut tanyanya salah dingkah. Because if you go back to the first book of the Bible Laban lebuah kita itu pulai ngage buat keterubah ya bak Bible kita itu. and the first chapter, Lalu bak chapter keterubah ya. we read the list when God created. Lalu dia kita medak list utai ke udah ditulis udah digagak Allah Taala. And everything God created, there's a sentence, and God looked at it and it was Good. good. Lalu semua utai ke digagak Allah Taala ya bak penghujung ayat ya dia nyebut semua utainya daripada badas semagang. And God created and it was good. Lalu Tuhan ngagak utainya lalu daripada nyak badas semagang. And at the end, God created and it was very good. Lalu bak penghujungnya Tuhan ngaga utainya lalu daripada ya kita manusia daripada ya utainya pemaduk ya badas. And then God created you and me. Lalu udahnya Tuhan ngaga kita ngau ngaga aku. And He created you and me as creators. Lalu yang ngaga nuan ngau ngaga aku nyadi orang pengaga utai. And He said, now you can run the world. Lalu dia tu Allah Taala nyebut temunya tu dia tu nuan oleh ngemata ke dunia tu. But if you're wise, you do it under my leadership. Tentik nuan pintal nuan dekat ngasuh aku tik nyadi ke ketuai nuan ngiring nuan. Man said, no, we can do it better alone. Tamen sia
Sida nyebut kami tu nak ibu ngunanuan kami tu uleh ngerjau tanya Kediri. And for thousands of years, man has created. Lalu beribu tahun manusia ngagak utai. And see what we have created. Lalu kita dia tu medak nama utai kau dah digagak oleh manusia. We are the guilty ones. Lalu kita itu orang tik salah. And God could have just wiped us out. Entik ni tiah kia Tuhan oleh ngapus oleh munuh semua bala kita. But He loves His creation. Tang laban Tuhan rindu ke orang tik digagak So ya. God had a plan. Nyak lai Tuhan bisik pramu. And we see it all through the Old Testament. Lalu kita terpedak ke semua utai nyak bak sebekat lama. And I won't take time to go through all the details. Lalu aku nak ada masa macam semua utai nyak ngau jelas. But God, He raised up a people. Tang Tuhan nyak oleh ngangkat ke orang. And then He had to teach spiritual things Lalu ia megak oleh ngajar utai ti dalam alam rohani. using physical means. Ngena cara manusia. For hundreds of years through the Old Testament. Lalu udah beratus tahun ba sebekat lama. But then, at a time in history, Lalu bak masa sejarah. we call it the fullness of time. Lalu kita nyebut utainya bak masa ti penuh. Then one person came on the historic scene. Lalu dia siku orang ti ngayan Kediri. And he had a message Lalu ia bisik pesan. so radical that the world had never, ever heard anything like it. Lalu pesan ti cukup balat radikal amat ti alai dunia tu na kala ninga utai ti bakanya. Who was that person? Siapa orangnya? I can help you. Aku boleh bantu kita. His diet was a very peculiar. Lalu pemati cukup nyelai. He ate grasshoppers. Lalu ia makai bunta. And he wasn't dressed like you or me. Ia ngena baju tu berkata. He had a coat of camel hair. Lalu ia ngena coat camel unta. His name was John the Baptist. Lalu nama ia John Pembaptisa. And what was the message? Lalu nama pesan terbaik John Pembaptisa. You find it in Matthew 3:2. Lalu kita oleh terpedak aku tahu bab Matius bab 3. Repent, Ia berjakuk dia madah ngakuk penyalah. for the kingdom of God is at hand. Laban perintah Allah Taala udah datai. Repent, Ngakuk penyalah. for the kingdom of God is at hand. Perintah Allah Taala udah datai. Was that radical? Ada ke jaku ajarnya amat dahsyat kenal? Yeah, do we really understand the message? Ada ke kita amat faham nemu pesan tu? What John said was, repent. Nama te kena ajar oleh John, ianya kita ngakuk penyalah. You who are citizens of the kingdom of the world, Nuan te nyadi rakyat dunia tu, where the devil is a king te alai sitan nyadi raja, and suffering is a lifestyle, lalu sida ia mega dikemedias ke ketegal penghidupnya, and eternal damnation is the future. lalu ngasuh ianya pemedias nyadi ke masa depan sida. The kingdom of God Perintah Allah Taala has come near, udah datai, has been made available to you. udah diberi ngagai kita, disedia ke diungkup ke kita. You can change kingdoms. Lalu kita oleh ngubah derempu ari perintahnya. You can get spiritual asylum. Lalu kita itu oleh tamak ngagai perintah rohani. You can belong to another world. Lalu kita oleh diempu oleh dunia sitai. That's radical. Nyak mah ajal ti paling dahsyat. Let me use a picture. Ngamik kaku merik gamal ngagai kita. I remember some time ago I traveled in North Korea. Lalu aku lagi ingat lebuh maya aku tuk ngagai menua Korea Utara. That's a horrible place. Lalu nyak menua ti cukup pedih sama nu diau. The whole country is like a prison camp. Lalu menua nyak baknaknya nyalah bakan jail. And Menua jail. I was able to come in on the countryside. Lalu aku sembilan oleh ngenatai ke derempu bak menua pesisir.
It was very difficult to make it, but I was able to. Lalu pedis nal uleh ngamasuk ke dalam pu ngagai nonya tang aku uleh masuk. And can you imagine if one day on a marketplace in North Korea, Lalu kita ngamal ke tu ianya ba nol orang tik berjual lawak ba market ba in North a Korea little din town, ba nol tik miat. that I stood there and I preached. Lalu aku berdiri lalu aku mic pesan. I said, people of North Korea, Lalu aku nyebut orang ba Korea Utara itu. I have good news for you. Aku bisa pesan tik bandak sebagai kita. Repent, Ngaku mah penyalah kita. for the kingdom of Norway is at hand. Laban perintah halah menua Norway udah datai itu. You can get asylum if you want. Lalu kita boleh dilindung ke menua tu untuk kita ka. If you want to, I can give you a Norwegian passport Enti nuan deka aku deka oleh merek kita pasport Norway. with all the protection and all the rights that will give you. Hari semua lindung tik bisa kita dilindung. Lalu pihak megak kuasa kita megak bisa kuasa menuanya. What do you think would happen? Aku nanya kita, nama tahu leh nyadi. Do you think I would be popular? Adakah dalam rundiang kita aku nyadi orang tik popular mayanya berberita? Not with the authorities, Okay ba orang tik berkuasa dia? but people will be flocking by the thousands to me. Nyangka amat orang rakyat biasa nyangka orang nyak berduyun-duyun datang ngagi aku. Finally, Tang pengujuangnya I could escape. aku oleh ngelari ke diri. That's what John the Baptist preached. Nyak mah utai ke di baik John Pembaptisa. All those who were citizens of the kingdom of the world. Kita ti nyadi rakyat dunia tu. They had a horrible master, the devil. Lalu sidak ya bisi tuan ti cukup jaya amat di kumaik ti sitan. But all of a sudden, first time in history, another kingdom came. Lalu ngau tekalamnya. Lalu dia perintah baru datang ngagi And the sidak. door to that kingdom opened up. Lalu pintu kota menuanya perintahnya terbuka. And you could change citizenship. Lalu bak mayanya kita oleh ngubah nul kita diau. And you don't Rakyat have to, siapa? you don't have to pay anything. Lalu kita naik buah mayal nama-nama utai. King Jesus paid for all the costs. Laban Raja Jesus nya udah mayal semua regaya. You don't have to travel anywhere. Lalu kita nak oleh naik buah nemuai ngagi nul bukai lagi. Because the kingdom of God comes to you. Laban perintah Allah Ta'ala udah datang ngagi kita. The kingdom of God. Perintah Allah Ta'ala. What is the kingdom of God like? Nama utai terkumai kita perintah Allah Ta'ala. Begini ke gaya perintah Allah Ta'ala. You know, the kingdom of God is exactly the opposite of the kingdom of the world. Perintah Allah Ta'ala ianya terbalik ari perintah dunia tu. If somebody hurts you, Enti orang bukai ngemedias ke kita. forgive them. Ampun tidak ya. If somebody hates you, Enti orang bukainya benci ke kita. love them. Rino ke sida. That's exactly the opposite. Lalu bak perintah Allah Ta'ala tu nang terbalik na ya. If you want to be a leader, Enti kita dekat jadi ketuai. you have to learn to serve. Nuan belajar jadi pemela. If somebody hits you on one cheek, Enti orang mukut kuyuk nuan nampal kuyuk nuan sepia. turn the other one. Break mah kuyuk sepia. That's why you got two. Jak ke buah kita bisik dua itik kuyuk. If you want up, Enti nuan tu ni. then you have to learn to go down. Enti nuan tu tinggi atas. If you Nuan wanna- belajar ngemaruh ke If diri. you want to live, you have to lay down your life. Enti nuan dekat hidup, nuan dekat mesti nyerah ke penghidup dari empu. It's completely different. Lalu ajal perintah Allah Ta'ala nak sebaka ngodonya The terbalik. kingdom of God is exactly opposite. Lalu perintah Allah Ta'ala ajal ya terbalik ari perintah dunia tu. But there's one thing we need to understand. Lalu siti utai te patut ditemu kita.
The word for kingdom Lalu leka jako pasal perintah. is the Greek word basileia. Lalu leka jako Greek basileia. And this is important to understand. Lalu tok berguna amat ditemu kita. Because when we think of kingdoms, Lapan lebuh kita berunding ke pasal perintah. we think of geography. Kita itu selalu berunding ke pasal angka peta menua. Now I'm in Malaysia. Lalu dia tahu aku buat menua Malaysia. Next week I go on an airplane and I land in the kingdom of Thailand. Lalu minggu nyen ela aku ngagai menua Thailand. And I go from country to country. Aku oleh ngagai menua sitik. I pass the border and I'm in another kingdom. Lalu aku nengah sempadan lalu sepiaknya perintah orang bukai. But in the spiritual kingdoms, it's not like that. Tang ba perintah rohani ukai bakanya. Some asked Jesus and said, "Where is the kingdom of God?" Lalu sekedar orang nanya Tuhan Yesus, dininul perintah Allah Taala. And Jesus said, "The kingdom of God is in your midst. Lalu dia Tuhan Yesus pada perintah Allah Taala ianya ba antara kita. It's within you." Ianya di dalam kita. So actually, what basileia means Artinya empat laka Yakub ba Greka aja tadi. is exercising kingly rule. Artinya koknya kita itu belajar ngerja pengawal rajani kita, Raja Jesus kita. It has about rulership, lordship. Tok berjakuk ke pasal ya ti berkuasa, bertakhta bak dunia. That the kingdom of God is near means that God has come to, Perintah Allah Taala datai gage kita semak kita erti jakuknya perintah ya datai, udah datai bak kita. God has come to exercise kingly rule over what belongs to him. Lalu Tuhannya ngerja kuasa ya bak penghidup kita. So where is the kingdom of God? Lalu dini nol perintah Allah Taala. Where Jesus is king. Ianya dini nol Tuhan Yesus jadi raja. Is Jesus king in the universe? Adakah Tuhan Yesus jadi keraja bak benua angkasa tu? Yes. Ya. Is he king in your life? Adakah Tuhan Yesus jadi keraja penghidup kita? Only if you let him. Ianya semina nanti kita ngelalu kaya ngasuh ya datai ngagi kita. So Jesus is king wherever he is allowed to be king. Lalu Jesus jadi raja, ente orangnya ngasuh ya, nerima ya jadi raja sida. Let me make this very practical. Ngamik kaku nerang ku itu ngau terang lagi. I remember a friend. Aku lagi ingat sikok bakia. He lives in a country far away. Lalu ya dia jauh, He was a pastor. ya jadi sikok pastor. Then he stopped being a pastor, became a businessman. Lalu ya baduk jadi pastor dan jadi orang tik berdagang. I knew him well. I had worked with him for many years. Lalu aku nemu ya, laban aku tu bekerja sama ngoya bertahun-tahun. And then I heard that he had marriage problems. Lalu udahnya aku ninga ya bisik penanggul ba suruh laki bini ya. A few years later, I visited that country. Lalu udah bertahun udahnya And aku datang dengan nemu lagi menuanya. I looked him up. Lalu dia aku ngigak ya. And one of my first questions, Lalu siti hari jakuk tanya aku keterubah ngagi ya. how is it coming along with your marriage? Begini ke kawal seduai melaki bini, perkawinan seduai. He was an old friend. Ya baki aku tik lama nau. I was concerned. Laban aku ibu kaya. He looked at me Ya mereniang ngagi aku. and he said, not well. Lalu yang madah ngagi aku nak tentu badas. And then he added this. Lalu udahnya yang madah ngagi aku tahu. I don't know if I will continue to be married to her. Aku nak nemu adakah aku tu terus kawin dekat kawin ngau ya. Well, how would you have responded? Aku nanya kita, begini ke kita respon dah nanti tanya nyadi. Well, I understand there are many reasons for divorce. Oh, aku faham mayu hanal alasan dak kena orangnya sara. So I'm not going into all that. Na ibu aku kia ke?
But this was a friend, Tang tok baki aku. former pastor, Bekas pastor. active in a church. Cukup aktif bak gereja. Do you know what I told him? Lalu kita nemu nama daripada aku ngagaya. I said to him, my friend, Aku madah ngagaya baki aku. what you will is Na- completely irrelevant. Nama utai kak di kerja nuan utai nyak nak betul. Have you asked what God wills? Kalau nuan nanya nama pendekak Allah Taala, Hello? bisa rening aku. Where is the kingdom of God? Dini no perintah Allah Taala. Where he can be Lord. Ianya alaya ti ulehnya di ke Tuhan no Tuhan penghidup If he kita. is Lord, who decides? Enti ianya di ke Tuhan no Tuhan ya ti ngagak pemutus. I think we have lost perspective. Lalu mayuh na mensia lenyau pengamat ti satu. Of what the kingdom of God is like. Ianya bekeni ke cara perintah Allah Taala. Time is flying, we have to go for. So what happens Na mau titinya di when you have received Jesus? lebuh kita itu udah nerima Jesus. You belong to the kingdom of the world. Kita dempu oleh perintah dunia. Jesus said you must be born again. Tuhan Yesus madah nuan mesti diada kebaru. The moment you're born again, you're a little baby in Christ. Di saat nuan diada kebaru, nuan bakal miat bak Kristus. But at the same time, you receive citizenship in the kingdom of God. Tang bak mayanya nuan bempu perintah Allah Taala. But that's not the end, that's the beginning. Tang nya okay ke penghujung nya ngemuan kia, ngepuan kia. You know, when you get a little baby, Nanti kita itu bisa miat-miat. that's the end of pregnancy. Udah kita bado nganuang. But it's the beginning of being a father and mother. Tanya mah pemulaan nya di apai ngawinay. It's the beginning of a new life, Lalu nya maga pemulaan penghidup ti baru. of developing. Ia nya bekeni ke ngidup kanak And, mito. and it's the same in the spiritual world. Nak nyala-nyalah bekenya maga ba dunia rohani. Let me use an example. Nami kakum merik contoh state When I went to America as a young student, Lebuh maya aku tuk ngagai Amerika nyadi nemia te agib ya. I met the most beautiful lady in all of America. Dia ia bertemu ngau siko ino te paling bajia bak benua Amerika. And I was totally mesmerized by her. Lalu mayanya mah rundi yang ya nadai te kebukai tak ngagai aja. And she really fell for me. Lalu ya megak jatuh cinta ngau aku. Don't look so surprised. Ana megak tak terkenjiat lah. Ha? I looked much better back then. Bak mayanya sigat dia ya bisa buat na. But she wanted to become a Norwegian citizen. Yo mada aku dekat nyadi rakyat menua Norway. And in those days, because she married me, Bak mayanya laban ya jadi ngau aku. I became her bridegroom. Lalu aku nyadi kelaki ya. Then she could get a Norwegian passport. Lalu secara kalamnya ia megak oleh ngambil pasport orang Norway. So I remember she was sitting reading Norwegian grammar, memorizing Norwegian words. Aku lagi ingat macam lekajako orang Norway. Lalu berkini yang ingat utanya. We got married, went to Norway. She Sesuai was a Norwegian citizen. Sedua jadi udahnya ngagem Norway. Lalu yang jadi rakyat Norway. But every time she opened her mouth, everyone could hear that she came from America. Dan tiap kali ia muka mulut ia, orang nemu ia datang dari Amerika. And I bought her a pair of skis. Lalu ia mega meli kena ia ski.
Everyone in Norway goes skiing in the winter time. Laban tiap iko orang rakyat Norway sidaknya ski lebuh maya musim sejuk. But when she got skis on her feet, everybody laughed when they could see she was not born in Norway. Lalu tiap kali masuk ke skinya, orang bukan ketawa ki alabannya nak nemu skinya, lalu orang Norway megak nemu yang nak diada ke bak mendoanya. What was the problem? Nama penanggul dah. She had belonged to another kingdom for so many years. Labannya dempu oleh perintah Amerika tu berapa tahun ti kuda. That kingdom had influenced her thinking, her speech, her lifestyle, everything she did. Lalu cara ia berunding, cara ia berjakuk, ianya dipengaruhi oleh perintah lama yang subak. Now she had to start a process. Lalu dia tu ia berpun proses tik baru. Not a process to become a citizen of Norway, Ia jadi rakyat menua Norway. but a process to learn to live according to the kingdom she had received citizenship in. Tang belajar jadi rakyat menua Norway. Berkini ke cara orang dia hidup. This is what Jesus did with the disciples. Tu utai kena sebut diajar Tuhan Yesus ngagai murid ya. Jesus preached the gospel of the kingdom. Jesus ngajar Injil pasal perintah Allah Ta'ala. We preach often the gospel of a ticket to heaven. Kita selalu nyebut teman satu. Kita seminar preaching ngambil ke bisik tiket kena kita ngagai serga. That you can get a ticket Ya, kita boleh ngambil tiketnya. and you can have it in your pocket. Kita boleh ngengkah ke bak Phuket kita. And when you die, you can show it at the pearly gate. Lalu lebuh kita mati, kita boleh ngayan ke tiket kita nya. And St. Peter will let you in. Lalu nyangka Saint Peter boleh ngasuh kita masuk. There is no such gospel. Lalu nada Injil tik bensanya. There's only one gospel. Seminak siti aja Injil. The gospel of the kingdom of God. Ia nyak seminak Injil perintah Allah Ta'ala. What does that mean? Nama arti utai nyak dah. The gospel of Jesus as Lord. Ia nyak Injil pasal Jesus Kristus jadi ke Tuhan ngetuan He penghidup can kita. only be your savior if you accept him as your Lord. Lalu kita umina oleh diselamat nanti kita ngaku Jesus jadi ke Tuhan kita. That's the kingdom of, Nyak mah perintah Allah Ta'ala. that's the gospel of the kingdom. Tok mah Injil pasal perintah. What do you think would have happened Nama utai oleh nyari ibat. Kini kerunian kita. if my wife, before we were married, Enti bini ya sebedau sidak jadi, sedua jadi. had learned to speak Norwegian fluently, Lalu belajar lekajako Norwegian lalu landiak nal. learned how to ski like a Norwegian, Lalu nemu skiing bakau orang Norway. learned how to make a Norwegian food. Lalu belajar ngagak pemakai bakau orang Norway. And she went to the ambassador, Norwegian ambassador in Washington. Lalu dahnya ia datai ngagai ambassador, duta Washington din. And say, give me a passport to Norway. Lalu ia nyebut, beri aku pasport And ngagai menua he Norway. will say, why should I give you that? Lalu rejak merah Well, I speak fluent Norwegian. nama kebuah aku merik nuan. Oh, aku tu nemu jako orang Norway. I live like a Norwegian. Aku tu hidup bakau orang Norway. Do you think he would give her a passport? Adakah orang ba nolnya merik ya pasport? No, lifestyle does not grant citizenship. Cara penghidup kita nya ukai merik kita jadi warga negara menuanya. You have probably heard people say, well, I know a non-Christian, he lives better than many Christians. Lalu nyangka kita nyebut tem satu, oh penghidup orang ti ukai Kristen yang ke mana hagi ari orang ti Kristen. Good for him, but he doesn't get into the kingdom. Ya mana ke ya tang ya ukai jadi ke rakyat syurgawi atau ke rakyat Through words. perintah Allah Ta'ala. There's only one way in. Seminak siti ajak jalan ti kita dekat jadi rakyat perintah Allah Ta'ala. When Jesus becomes your bridegroom. Ianya lebuh Tuhan Jesus jadi ke penglepas kita, jadi ke Tuhan ngetuan Because kita. citizenship in God's kingdom is free. Lalu kita dempu bak perintah Allah Ta'ala, lalu nyak diberi percuma ngagai kita. But when you're a citizen, the king expects you to live according to the laws in the land. Tang lebuh kita jadi rakyat menuanya. Raja kita
Jesus, nganggap kita itu nitiah ka atul adat dunianya rohaninya berfungsi. But what happens when people receive Jesus? So nama titiknya di lebih orang yang nerima Jesus. Well, we stop with the worst sins. Oh, yang nyangka kita itu bado ngerja penyalah We stop gambling and ya kita bado berjudi. we don't rob banks anymore. Kita nak agi ngerumpak biang kini. We don't lie, at least not big lies. Kita nak bula atau kebula besar kini. But basically, we live like before, don't we? Kita hidup bakasubaan ya. I saw an survey that was done among young people in Norway. Aku medak sitik pansia di ayan kurang ba orang te biak ba Norway den. The question was this: Jakuk tanya yang jatuh. you call yourself a Christian. Nuan ngumai drempu Kristen. Does your Christian faith in any way influence the way you live? Adakah pengarap Kristen nuan mempengaruhi penghidup nuan cara nuan hidup? 86% said no. 86% nyebut nadai. Something is wrong somewhere. Bisik nal penyalah utainya na ya. Obviously, they had never heard the preaching of the kingdom of God. Nang aman sida ya nak kalak ninga ajal pasal perintah Allah Taala. Maybe they had heard the preaching, raise up your hand and ask Jesus to come into your life. Nyangka sida nyebut ninga preaching teman satu diri kejari kita lalu asuh Tuhan Yesus tamak ngagai penghidup kita. But they had never heard what that really means. Tang sida ya nak nemu nama artinya. It reminds me of some people I met when I came to America as a young student. Lalu nya ngingat kaku pasal siku orang lebih ko ngagai Amerika lebih ko belajar dadin. I had the belief before I came to America that everyone speaks American there. Lalu ba aku Arab utai bersatu ianya semua orang di ngagai mereka dan berjaku bahasa mereka. But I had a couple of extra weeks, so I walked around in this big New York City. Lalu aku bisik beberapa minggu lalu berjalan bab New York. And I came into a part of town, and I did not understand one single word. Lalu dia aku datang ngagai no ti miat tang aku nak faham mimit lakajakuk sida. Because everyone spoke Spanish. Laban tiap-tiap iko orang dia berjakuk Spanish. It was an area where the Puerto Ricans lived. Lalu tu ianya area bak nol orang ti berjakuk Spanishnya. They came from Puerto Rico and they moved together in an area. Lalu sida datang dari Puerto Rico lalu sida ia diau bak nolnya. And if I had gone in there and said to them, hey, it's not normal to speak Spanish in America. Lalu nanti aku madah ngagai sida ya. Kita datang ngagai menua tu nak normal, nak biasa They tu. would say, oh yes, it's normal because everybody here speaks Spanish. Lalu nyangka sida nyebut, oh itu biasa lah semua orang itu berjakuk pasal Spanish. So they judge normality by what other people are doing. Lalu sida yang menghakimi utainya di laban setiap ikut orangnya berjakuk pasalnya. And I see this in churches today. Lalu aku terpedak aku itu bak gereja dia tu. People come in from the world. Orang datang yang ari dunia. They become a member in the church. Sida nya di member gereja. They carry with them a non-Christian lifestyle. Lalu sida ia datang mai penghidup sida itu berdaun nemu Tuhan. And more come in. Lalu mayu hagik datang. And you get a ghetto in the church with a non-Christian lifestyle. Lalu dia nuan bisi kumpulan tik ngau nuan dia cara penghidup nuan tik lama subak. And you say it's normal because see all the other here live the same way. Lalu nuan nyebut teman satu, oh biasa aku tu penghidup hidup teman sajo bangsa tau di pedak nuan ura tingling aku. No, what is normal? You have to go to the Word of God. Lalu nama te kebiasa normal ianya kita mesti belajar lekajakuk Tuhan. Because what did Jesus do? Laban nama te kerja Tuhan Jesus. He called the 12 disciples. Yang ngau ke murid 12 ikut. And then he taught them about the kingdom of God. Udahnya ia ngajar sida ia pasal perintah Allah Taala. In very life settings. Lalu bak nual ti biasa aja. You remember Peter
had a problem. Lalu kita nemu sekali Peter bisik penanggul. Somebody had hurt him. Lalu bisik orang udah ngemedias ke Peter. So he came to Jesus and said, how many times should my brother sin against me and I forgive him? Lalu dia Peter ngagai Jesus, berapa kali orang ti berdosa ngelaban aku lalu aku ngampun sidaknya? Berapa kali aku ngampun sidaknya? And I think Peter had a need for being encouraged. Lalu bak mayanya Peter nguna diperansang. So he tried to answer his own question. Lalu ia cuba nyawat ngena soalan nianya tadi. As many as 7 times, Master? Lalu 7 kali Tuan. You know, 7 times is a lot. Lalu kita nemu 7 kali ya mayuh nal. If your brother sins against you 7 times in a day, Enti menjadi nuan nya berdosa 7 kali bak sarinya. should you forgive him all 7 times? Ada kenuan patut ngampun ya 7 kalinya? What is Jesus' response? Nama respon Tuhan Jesus. Oh, Peter. Jesus marah, Peter. Oh, you're so influenced by the thinking of the kingdom of the world. Lalu nuan tu dipengaruhi oleh cara nuan berunding nitiah ke arus dunia tu. I tell you, Peter, not 7 times, but 70 times 7. Lalu okay aku madah ngagay nuan Peter. Okay 7 kali, tan 70 kali. You see, Peter, the kingdom of God is like. Lalu Peter tu mah cara perintah Allah Taala. And then Jesus tells a parable. Lalu danya Tuhan Jesus merik yakuk sempama ngagay sida. Have you noticed all the times in the Gospels Ada kenuan kala tepedak utai tu ba Injil. where Jesus said, the kingdom of God is like? Lalu berkeni ke rupa perintah Allah Taala nya. He trained the disciples in the ways of the kingdom. Yang ngelatih muridnya berkeni ke cara muridnya hidup. I feel this is one of the greatest needs in the church today. Lalu aku mikir ke tu mah utai kedeguna oleh gereja dia tu. After we're saved, Udah kita hidup di selamat. after we receive a citizenship in the kingdom of God, Udah kita nerima jadi rakyat surgawi we perintah Allah Taala. have to learn about this kingdom. Kita mesti belajar pasal perintah tu. And we have to learn to live the ways of the kingdom. Lalu kita mesti belajar pasal cara perintahnya hidup. Let me just finish with one story. Aku dek nyimpul tu ngau sitik cerita ke penuh dia. It happened in Chicago, Tu nyadi bak menua Chicago. in America, many years ago. Bak menua Amerika dia mayuh tawan tiku dah. You know, Chicago had the rumor of being the gangster city. Kita nemu Chicago nya bisik cerita ti nyebut menyetok sidaknya gangster. There was more crime in Chicago than anywhere else. Lalu mayu handal orang ti namanya ngerja penyalah bab menua Chicago. And then this evangelist came by. Lalu ajak siku orang ti pemain pesan ngagi kia. He had some big tent meetings. Lalu penginjil ngagi kia lalu ya bisik gempuruk And one of the- ngagak gempuruk besar. One of the gangsters came to the meeting. Lalu dia sekedar orang gangster tu datang ngagi gempuruk And ya. the preacher, he said, if you receive Jesus, everything will be so much better for you. Lalu dia madah preacher pemain pesan ti nuan orang itu ngaku nuan nyadi ngaku Jesus nyadi ke Tuhan semua utai badas maga. You'll be healthy and wealthy and popular. Lalu nuan dekat gerai nuan dekat kaya nuan dekat berberita. So the gangster thought, this is a good message. Lalu dia gangster nyak madah mensetu oh nyak pesan ti So badas. he came up and prayed the sinner's prayer. Lalu dia datang ke mua lalu bersamping ngaku penyalah ya. And then the evangelist went on his way. Lalu dahnya evangelist tu pulai. A few months later, the evangelist came back in Lalu town. berapa bulan udahnya penginjil tu datang kiak baru. And then the gangster showed up. Lalu dia gangsternya datang ngagaya baru. And he looks at the evangelist. Lalu ia merdiang ngagay And he said, you penginjilnya. lied to me. Ia madah nuan bula ngagay aku. You didn't tell me that I had to give up anything. Lalu nuan nak madah ngagay aku nya mesti nyerah ke semua You utai. didn't tell me I had to repent. Lalu nuan nak madah ngagay aku tu mesti ngaku penyalah aku. So when I became a Christian, Lalu lebuh aku tu jadi orang Kristian. I thought I could be a Christian gangster. Lalu aku mikir aku tu jadi orang Kristian gangster.
Isn't that the message we often preach? Ada kau titik banyak ti selalu di pesan ti selalu diberi orang. We can be a Christian liar. Kita oleh jadi Kristian ti bula. We can be a Christian thief. Lalu kita oleh jadi Kristian ti penipu. We can be a Christian backbiter. Lalu kita jadi Kristian ti oleh berjakuk kurang. We can be a Christian homosexual. Lalu kita ti oleh jadi Kristian ti jadi laki ngolaki no ngaino. And the list is long. Lalu mayu hagit liasianya. What is lacking? Nama utai ti kurang. The understanding of the gospel. Ianya pemahaman kita pasal Injil. There are two kingdoms. Ya bisik dua ti perintah. We're all born into the kingdom of the world. Lalu semua kita diada ke ngagai perintah dunia. The devil is the king there. Lalu sitannya jadi keraja dia. Selfishness is the lifestyle. Lalu penghidup ti bamnya menjadi ke cara penghidup kita. Eternal separation from God is the future. Lalu masa depan kita ianya penghidup ti dibagi ti nak nemu perintah Allah Taala, penghidup Allah Taala. But then Jesus came. Tang udahnya Jesus datang. And there was an introduction that another kingdom Lalu dia tu is at hand. lalu madah ngagai kita perintah Allah Taala udah datang ngagai kita. Now you can get asylum. Lalu dia tu kita oleh diambil You can dipindah get a ngagai new perintahnya. king. Lalu dijaga dia laban kita bisa raja But ti there baru. is no room for double citizenship. Lalu tang nadai peluang kita Ya. bisa dua ite Ya. menua nol kita diau. You have to renounce King Devil and all his ways. Lalu kita mesti ngengai ke perintah sitannya, lalu cara ya, And ask Jesus to be your king and your master. lalu nyadi ke Jesus, nyadi ke Tuhan, kau Tuhan penghidup kita. And then he has given you his book Lalu danya yang meri kita buat ya, where you can learn about his kingdom. ianya kita boleh belajar pasal perintah ya. That's how disciples were trained. Tu mah cara murid ya diajar. And that's the training we need today. Tu mah ajal ti perlu diajar ngagai kita. How to live Begini cara kita hidup. according to the kingdom Nitiah ke cara perintah Allah that we Ta'ala. have become citizens of. Kita itu nyadi rakyat perintahnya. Do you see? Kita pernah kata, Is that clear? ada kutai itu terang, May the Lord bless you. awak ke Tuhan berkat kita. Amen. Aram semua kita berdiri. Lebuh kita berdiri, kita belum mati ke. Kita belum mati ke ajal tu. Ianya ajal tu berjakuk ke pasal hidup dalam perintah Allah Ta'ala, hidup dalam kuasa perintahnya, lalu hidup nitih ke cara perintahnya hidup. Tuk mah ajal ia ti patut dipegai kita tidak dimpu oleh perintah dunia, tang dia tuk kita tidak diempu oleh perintah surga. Nama te diajal oleh perintah dunia terbalik, diajal ngagai perintah Allah Ta'ala. Dunia berjakuk ke pasal ngamai uliah. Bam. Dan perintah Allah Ta'ala berjakuk pasal merai. Berjakuk pasal penghidup. Tuhan Yesus, terima kasih kajal Nuan. Terima kasih ke pemanah Nuan. Terima kasih ke ajal pasal perintah Allah Ta'ala. Awak ke kami belajar berhidup. Nitiah ke rakyat perintah surga tu. Tok penghidup kami Tuhan. Kami nyerah ngagenuan. Bantu kami. Ajal kami. Awak ke kami nak nitiah ke penghidup kami. Lama subah.
Ti betuan ke perintah dunia tu. Betuan ke raja dunia tu ianya setan. Tang awak ke kami belajar. Nitiah ke ajal Tuhan ti baru. Tuhan ti baru. Juru selamat kami ianya Jesus Kristus. Tuhan tu penghidup kami. Aku nyerah ngagai jarinuan. Berkat tiap ikut kami. Ngau berkat nateri nuan. Haleluya. Dalam nama Jesus. Amen Lord. Ajar aku Tuhan. Jalai bab penampak. Jalai bab nampak Tuhan. Berikan kuat titik tegak Nyembah Tuhan. Ajar aku Tuhan. Berjalan bab penampak. Berjalan bab nampak. Beri kekuatan titik tetap. Beri kekuatan tetap. Nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Memuji Tuhan lama-lama. Ku muji Tuhan berlama-lamanya. Semua hatiku, semua pengeringku, semua hidupku, ku serah gagai Tuhan. Gagah meditip pendekat Tuhan. Ajar aku Tuhan. Berjalan bapa Tuhan. Beri kekuatan kita. Beri kekuatan tetap. Nyembah Tuhan. Begulai ku muji Tuhan. Ku muji Tuhan. Berlama-lamanya. Semua hatiku, semua pengeringku, semua hidupku, ku serah gagai Tuhan. Gagah meditip pendekat Tuhan. Ku muji Tuhan. Berlama-lamanya. Semua hatiku, semua pengeringku, semua hidupku, ku serah gagai Tuhan. Gagah menitip pendekat Tuhan. Ajar aku Jesus Tuhan. Haleluya Jesus. Amin. Ajar kami Tuhan. Nitih kebenaran. Ajar kami Tuhan. Nitih ke jalan Tuhan. Ajar kami Tuhan. Hidup dalam perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ngelala perintah Tuhan. Lalu ngerja. Kita tidak asuh Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih. Semua ajar tidak terima kami pada Tuhan. Oh terima kasih ke pemanas Tuhan. Terima kasih ke jakuk Tuhan.
terima kasih ke penatai Jesus dalam penghidup kami itu dan lepas ke kami. Hari dunia pemetang, hari perintah dunia tu. Lalu mai kami datai ngagai perintah Allah Ta'ala. Lalu kami ngelala Tuhan. Kami tiau, lalu kami hidup nitiah ke perintah Tuhan. Jesus, buka mata roh kami. Buka hati roh kami. Lah kami medak, kami ngelala, kami nemu. Lalu kami hidup nitiah ke atur Tuhan. Nitiah ke iriang Tuhan. Nitiah ke jalai Tuhan. Lalu kami nyadika penampak, nyadika saksi, nyadika teladan, nyadika berkat. Dua dunia, dua tempat di alai kami hidup. Jesus, terima kasih. Sawap kami, iriang kami, pegai penghidup kami. Nitiah ke Tuhan. Jesus, terima kasih. Terima kasih apa? Haleluya. Dalam kita muji menyembah Tuhan, kita nyindia hati kita menjuk piriang pemberi ngagaya bakal begitu. Beri hati tegaga. Beri ketegal kita sudah dilepaskan. Beri ketegal kita sudah diberkat. Lalu Tuhan itu cukup yang mana? Oh yes Lord, aku bersampi ke pemberi kita begitu. Haleluya Jesus. Tuhan terima kasih yang agak semua penghidup kita diberi Tuhan dari kami. Kami bersampi agak semua jari pemberi agak perintah Tuhan bakal ke begitu. Berkat semua pemberi terbaik lalu dinjuak bab perintah Allah Ta'ala. Jakut Tuhan madah Tuhan. Untuk kami dekat diberkat. Kami mesti meraih. Lalu dekat diberi ngagi kami. Nitiah ketaka diberi kami ngagi Tuhan. Jesus, awak ke pemberi itu kena mulia, mengesai, lalu meninggi serta ngerembai ke perintah Tuhan. Dalam nama Jesus, kita dah bersama. Amen. Amen. Okey, jadi baik semua tangguk je kita. Okey, baik bakul kita. Yes, kita dekat berdiri ya, okey. Pagi tu kita nukar udah lama masa Covid kita merik ke belakang. Tang serto pemeriknya debaik semua kita. Lalu sediakan pemerik kita. Harap kita muji nyembah Tuhan. Sekali. Berjalai Bapa berikan kuat titik tetap rindukan Sekali baru ada Ya. Sepiato beri sepiato. ajar aku Kau lebih berbaris. Berjalai Bapa berikan kuat titik tetap rindukan ku muji berlama-lamanya semua hatiku, semua pengeringku, semua hidupku. Salate. Asal ke diriku agi kan nyembah Tuhan. Let's just stay back. Kita tahu pula ke tempat duduk diriku 5 minit. Let's just worship God. Harap kita sama nyembah Tuhan Bapa gitu. Ku muji berlama-lamanya semua hatiku, semua penuh balaka minta sampai megat. Stay back. 5 minit. Stay back 5 minit.
Ajar